Hi guys, turabashuhuje neza nshuti bakunzi ba Fabo TV mu bisanzwe muri yasi y'ikoranabuhanga, yasi y'ubumenyi bugiye butandukanye, yasi y'iterambere. Haracyari Fabo TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero twaje kugira ngo tukwereke uburyo ushobora kubona copyright utajyaga ubona ku buryo bworoshye muri telefone yawe. Turakwereka uburyo ki ushobora kubona reflection when you creators wa YouTube. Tegereza ino video urebe uburyo ki ushobora kuba wakuramo copyright muri video yawe utashyize video yawe. Uritonde rero guhita usiba video yawe, banza witonde urebe ino video tugiye kugukorera, ubundi ibintu bigende neza fresh. Aho kigera hano rero, bwa mbere tuguhaye ikaze mubwira ngo banza ukande subscribe, ukande no kukazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu, video tubacishirizaho, inyigisho, ubumenyi, imyidagaduro n'ibindi tubacishirizaho hano. Ukanda subscribe rero, ukande no kukazogera niba waryohewe. Ubanze ugire gute, ubanze ukande na like, ndetse nawe wibagirwe ikintu gikomeye, comment tubwire uburyo wabibonye, ubundi ibintu bigende neza cyane. Turabakunda cyane mwebwe mwakanda subscribe, muri ab'agaciro. Tukiri aho ngaho rero, tugiye kureba uburyo ki ushobora gukura copyright muri video yawe utabashije kuyisiba. Tugiye kureba uburyo wabona restriction niba iri muri phone yawe, cyangwa release content, cyangwa se turabereka amakosa ajya agaragara kuri YouTube channel yawe bikakujyana mu byago. Tukiza rero, tugitangira turaza ahangaha dukande kuri hano kuri Chrome, kuri browser yawe kanda kuri Chrome. Numara gukanda kuri Chrome utegereze neza witonze, tuze kuba twakubwira ibindi uza kuba wakurikizaho. Urahita uza hano muri search, urandika hano muri search. Tegereze wowe witonze, urandika YouTube. Urandika YouTube, wandike .com akarongo kaberamye studio, kandi birahita byizanamo hano hejuru. Uri kubona ko aribyo byaje, n'ubundi turaza tubikandemo. Ise byirukanka, n'ubundi biri hano hasi, turaza tubikandemo, ubundi turebe ibintu bagiye kuba batwereka. Tukimara guca kugera hano rero, urabanza urebe ko telefone yawe imeze. Hano turi gukoresha telefone, ntabwo turi gukoresha mashine. Uraza urebe ko telefone yawe wayishyize mu buryo bwa computer. Uraza hano ku tudomo dutatu hano hejuru, uraza aha hejuru rero ku tudomo dutatu, nurangiza uhemeze, uzamure gutya, urebe ko hano kuri desktop site havivuye. Nusanga hatavivuye ubanze uhavivure, nurangiza ukore back, usubire inyuma, nurangiza uze uscrolling. Ariko urabanza urebe mbere yo guscrollinga ko iyi foto iri hano hejuru hariya hahera, ku ruhande hahera iyi foto ariyo, cyangwa se iyi account ya Nuza ariyo irimo. Nusanga ariyo irimo urakomeza, nusanga atari irimo urakandaho. Uhita ubona account zawe ushaka kuba wahinduramo ya YouTube, aba ariyo ukandaho. Turasubira inyuma, twebwe ni iyi ngiyi irimo. Gere tugabanye, tuze hano ku ruhande ahantu handitse YouTube Studio. YouTube Studio nizere ko mwahabonye, ni hejuru habanza ahanditse YouTube Studio. Turangiza tuhemeze. Nitumara kuhemeza rero, baraza kuba batwereka ibintu bimeze bite. Baraza kuba batwereka ibintu. Cunga neza, urebe witonze, tegereza connection zibanze zigira. Urabona ko telefone yacu imeze nk'iki, nka laptop. Uri kubona ko batweretse ibintu bimeze bitya. uritonda hano neza, ubanze uscrolling kugira ngo bigaragare neza, urabona mutari kubibona. Numara
urabisikororinga, urabiha ikigero ku buryo ubasha kubona ibyo ugiye gukora. uze hano hirya habanza uri kuhabona utuntu tugiye dutandukanye, ariko kugira ngo icyo tugiye kureba ni uko harimo amakosa copyright cyangwa restriction cyangwa se n'ayandi makosa ajya agaragaramo. Turaza rero dukande aha handitse, nizere ko mwahabonye, aha handitse gutya kuri content. Numara kugikanda kuri content urategereza, kanda kuri content gutya, nurangiza utegereze ibyo barakubwira. Tegereze. Batukigera kuri content rero uri kubona ko wabiduhaye content, barabiduhaye. Hano uraza witonze urebe video iri muri copyright, nutayibona neza uraza scrolling, uze hano ku ruhande nk'uko mwabibonye, uze aha hantu handitse utu tudomo tungahe. Numara kuhakanda gutya nyine harazamo ibingibi bijyanye n'ama copyright. Harazamo utu tugambo tumeze gutya, nurangiza urebe ko video yawe ifite age restriction, urebe ko ifite copyright, urebe ko ifite description, urebe ko ifite made for countries, urebe ko ifite title, views niche. Ubwo rero icyo dushaka kureba ni kuri copyright. Turaza rero dukande ahangaha kuri copyright, urebe witonze utaza gukora ikosa, uhite wemeza hano kuri copyright. Numara kwemeza rero urategereza. Hano batubwiye ko nta copyright irimo. Irimo rero uza kubona video hano hasi ahanditse video, bakubwira ngo nezere aha munsi ya copyright bakwereka video ifite copyright. Reka nze turebe indi channel ifite video iri copyright, kugira ngo mbereke uburyo ushobora gukuramo copyright udasibye video zawe. Banza ukore subscribe ukande no kukazogera, kugira ngo video tugiye bakorera ikugeraho ku gihe. Ni ibintu byiza by'agaciro rero, abantu mujya mugira copyright muri video zanyu, ugasanga muhise musiba video yose imaze kugira subscribers nyinshi, views nyinshi, ugasanga uhombye na time watching. Ariko wowe ikintu uraza gukurikira video tugiye kubakorera yo gukuramo copyright. Yari igice cya kabiri cyo gukuramo copyright udasibye video yawe ukagumana ibyawe. Wowe kanda subscribe ukane no kukazogera, kugira ngo uze kubona notification cyangwa se uze kubona iyo video turagukorera ikugereho kandi kugerereho ku gihe, ubashe kumenya uburyo ki wakuramo copyright udasibye video yawe. Iyi rero yari Fab TV, ngewe uri kubagezaho ibingibi. Ndi Fabrice, ndabakunda cyane mu isi y'ikoranabuhanga, ndabakunda cyane. Ciao ciao.